Mtabahaje mwiriwe mwese canke mwaramutse banywanyi bivanye no buri umwe aherereje mwese mudateba kubana natwe nga kuri mbonesha kuri mwe rudende bakiriza amakuru atosoje abarabana n'umutekano politique ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu turi ku muyingamo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya 16 gitugutu 2025 aho tugiye kurabira hamwe biri kubera mu buseruko bwa leta yaranira intwaro rusange ya Kongo. Turabwira ibikomeje kugenda bigaragara nyuma yuko habayeho ibijyanye no kumvikana gahenge hagati ya AFC ndetse na leta ya Kinshasa. FARDC ikomeje urugamba rukomeye, ibintu bikomeje kugenda bijya ku rundi rwego. Turaza kubabwira ibijyanye n'imirwano ikomeye ikomeje kubera mu bice bitandukanye. Turaza kubabwira ko Uvira byifashe gute, cyitwa deployment kiracyavuze ubuhuha mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Uvira. Ni muri Uvira ibintu ntabwo byoroshye, deployment ikomeje gukorwa mu buryo budasanzwe. Igisirikare cy'u Burundi gikomeje kugera muri ibi bice, nta kindi kibazanye n'imirwano iri kwiragenda itegurwa ku giti gira intangere. Turaza kuzinjiramo mu buryo bw'iramvuye turabuko ibintu bihagaze. Turaza kandi kubabwira ibiriko biragenda bigaragara mu bindi bice bitandukanye. Iwarikare urugamba rukomeye rurakaze. Umutamaraza kubitubwira, uratubwira gute Mutama? Bikomeye cyane bikomeje kugaragara Iwarikare ubungubu ibintu byahinduye isura ku ruhande rw'umutwe wa 23 ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa FARDC ruri kuvuga ruti twebwe ntabwo dushaka yuko uyu mutwe ukomeza kwa. Turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye mu gihe kandi muri territoire ya Rucura urugamba rwahereye naho ibintu bitoroke. M23 ikomeje gukora deployment ku giti gira intangere, ni mu gihe kandi bitangazwe FARDC nayo iri gutegura contre offensive kugira ngo ibashe kuzasubiza inyuma imbaraga M23 ikomeje kongera mu gihe zaba zatangiye gukoreshwa. Umutamarazi kutubwira ko muri Rucuru bimeze gute? Komera cyane mu misozi y'Irushuru ubaka kandi turi kuvugana nyuma yuko imirwano ku munsi w'ejo yakomeye mu bice bya hane ya muri Rushuru Wazarendo zirwana bikomeye n'umutwe wa 23 za Kinyambuhu. Turaza kubyumva mu buryo bw'iramvuye mu gihe kandi no mu bindi bice ntibyoroshye. Urugamba rukomeye rurakomeje muri territoire ya Rubero. Umutamaraza kutubwira ko muri Rubero bimeze gute? Ubu tuvugana ibintu byongeye gundi sura muri Rubero, ibice byinshi bitandukanye nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye bya Rubero. Ubu ndakubwiza ukuri yuko abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye batangiye guhunga kandi bijyana nuko nubundi umutwe wa turabyinjiramo banywanyi mu buryo bw'iramvuye. Turarebera hamwe ibijyanye na planification rigorize, ibijyanye no gutoranya neza uburyo bwo gutera biriko biragenda bitegurwa n'ingabo za leta. Turabwira kandi superiorité tactique, ubumenyi buhambaye mu ntambara. FARDC na FDN bari gukoresha uburyo bwa Moavre zigezweho kandi zihanitse zitezwe kuza gutanga umusaruro. Ni mu gihe kandi turi buze kureba ibijyanye na maîtrise d'ITE, ibijyanye no kumenyera uduce uburyo bihagaze. Amakuru tugeraho avuga ko ingabo z'u Burundi zisanzwe kuri ubu zifite ubumenyi buhambaye mu bijyanye n'ibice bya Side Kivu, imisozi n'amashyamba by'abarabizi bariteguye kandi batangiye gukora bimwe mu bidasanzwe. Turaza kandi kurebera hamwe ibijyanye na controle d'ITE, tubabwira ibijyanye na retissage, ibijyanye no gusesengura neza ibice biberamo imirwano. Bitangazwa ko kuri ubu ngubu bakomeje kugenda hoherezwa abasirikare kabuhariwe mu bijyanye na operation retissage. Turababwira kandi tactique de saturation, gutera amasasu menshi uko biri kugenda byibonekeza. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na Black Water, tubabwire Asate Frontier, turebe uburyo ibi biri kugenda bihagarara ku mirongo y'embere y'urugamba. Aho bitangazwa ko Black Water yatangiye gukora ibizwi nka barrage d'artillerie, bikaba byahise bituma M23 itangira gukora repli tactique, gusubira inyuma mu buryo butunganye kugira ngo babashe kongera gutegura ibijyanye n'imirwano. Muri uburyo turabwira affrontement des lignes ennemies uburyo ihagaze yose, turebe ibiriko biragenda bitegurwa. Turabwira kandi charge explosive control, ibisasu bigenzurwa bigomeje kugenda bikuraswa ngo bisenye ibirindiro FARDC yazanye. Turinjira tubabwire infiltration de secret, uburyo biri kugenda bigaragara abarwanyi binjira mu myanya
itandukanye yaba ku ruhande rwa FARDC hari bamwe binjiye muri eno zigenzurwa na FARDC nayo yamaze gukora infiltration mu bice bigenzurwa na M23. turababwira ibijyanye na Moavre Enveloppement, uburyo bwo gukikiza umwanzi impande zose mu rwego rwo kumufata mu buryo adashobora kuba yarengaho. turababwira kandi ibijyanye na superiorité de fait, turebe ibijyanye na hit and run biri kugenda bikorwa ku ruhande rw'izasarambwe. turababwira rero tire de suppression, ibijyanye n'amasaso akomeje kugenda hatira umwanzi gusubira inyuma ndetse nuko bihagaze. turaza rero kuzinjira mu buryo bw'irambuye, tubabwire opération de reconnaissance en force uburyo iri kugenda ikorwa. turakomeza rero turebera hamwe n'ibijyanye n'imyiteguro, turebe contexte stratégique M23 ndetse na contexte stratégique y'izasarambwe uburyo bari kugenda bashyira ibikorwa mu bice bitandukanye. mwarabana n'ububanyi n'amakungu, turaza kubabwira ko Minisitiri w'itangazamakuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya aremeza ko umurwa mukuru wa Kenya umaze kuba umurwa mukuru w'umugambi mubisha mu kurwanya igihugu cye nyuma y'uko havukiye undi mutwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa. izo nizo ngingo z'ingenzi tugiye kuramvura abanywanyi. tubahaye ikaze kuri page ikomeye kuri dukurikiye bwa mbere, uhita ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha zibanda cyane ku mutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. reka dutangura amakuru yacu tuyahere mu bice za teritwari ya Rucuru tumanuka twerekeza Bukavu. Rucuru byifashe gute Mutama? komera cyane mu misozi y'Irushuru ubaka kandi turi kuvugana nyuma y'uko imirwano ku munsi w'ejo yakomeye mu bice bya hariya muri Rushuru Wazarendo zirwana bikomeye n'umutwe wa M23 za Kinyambuhu kagera mu misozi yegereza ishasha hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. ubu turi kuvugana abaturage bari batuye mu misozi yegereye hariya za Kinyambuhu Kagera ndetse kandi mu bindi bice bitandukanye bya Teritwari ya Rushuru byegereye ku kiyaga cya Edouard. bamwe mu baturage batangiye guhunga berekeza za Nyamirima hari hafi y'ibice biri gucunga cyane n'umutwe wa M23. ni nyuma y'uko biri kuvuga yuko FARDC yagarukanye ingamba zidasanzwe ku mirongo y'imwe ku rugamba, kandi ingamba ubona yuko zikomeye cyane ndetse kandi zishobora kuba n'ihurizo ku rwego rudasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cy'uyu mutwe ndetse kandi n'abaturage batuye mu bice bigenzurwa n'uyu mutwe wa M23. bijyana nuko n'ubundi kandi biri kugaragara yuko FARDC imisozi yitegamiye ikiyaga cya Edouard cyane cyane iriya misozi ya Zambungwe, imisozi yegereza Kinyambuhu hariya muri Rubero, cyane cyane imisozi yegereye ikiyaga cya Edouard biravuga ndetse kandi biremezwa yuko aha hantu hakomeje kugaragara situation itoroshye yuko FARDC iri gushakisha buryo bwose bushoboka kugira ngo yahindure inzira yo kwataka uyu mutwe muri ya misozi yo muri Teritwari ya Rushuru. ukurikije ibiri kugaragara ku rugamba urabona yuko urugamba rutoshye ndetse kandi rukomeje no kugenda rukomera uko umunsi ugenda uzahaza undi muri rusange. Ibi rero ni ibiri kubera muri ibi bice byo muri teritwari ya Rucuru. Mbere ko turi buze kujya mu Buvira twabwira ibiri kubera yo, ndagira ngo munyemere tujye kwarabana n'ububanyi n'amakungu turebe icyo Kisekedi ndetse na guverinoma bagiye gukora kuri Joseph Kabila Kabango amaje gutangiza umutwe ugiye kurwanya ubutegetsi bwe, ndetse binavuga ko mu minsi mike ugiye gutangira ibikorwa bya gisirikare. Reka dutangire tubabwira ko ibi byatangajwe na Patrick Muyaya, Minisitiri w'itangazamakuru yaho yateguye ikiganiro ajyanye n'itangazamakuru i Washington afatanyije na Minisitiri w'ubucuruzi bwo hanze Julien Paruko, aho bitabiriye inama ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yabaye ku munsi w'ejo kuwa gatatu igenekerezo rya 15 ukwezi kwa 12 2025. bw'abanyamakuru bamubazaga kugira icyo avuga ku makuru yaramaze kujya hagaragara yuko i Nairobi hashingiwe ku munsi wa gatatu hatangirijwe ishinga ry'umutwe mushya utavuga rumwe n'ubutegetsi Mouvement Sans République Démocratique du Congo, urimo abanyapolitike nka Matata Ponyo wahoze ari minisitiri w'intebe, Seti Kikuni wabaye umukandida ku mwanya wa perezida inshuro ebyiri, ndetse na Joseph Kabila Kabango wabaye perezida w'iki gihugu. Mujyajya yasubije ko muri aya magambo agira ati: mumbajije ikibazo kuri Nairobi, birumvikana kandi ndibwunganirwe na mugenzi wanjye kuri iyo ngingo, ariko icyambere kuri twe ntabwo ari cyo kibazo cya ngombwa, ni ikibazo cy'inyongera
ngiye kuvuga mu kanya ubwo navugaga ku munyagihugu mugenzi wanjye kuri iyo ngingo yambwiye ati ese ni minisitiri ntimubona ko ari uruvange rw'abahunze ubutabera n'abahamijwe ibyaha cyangwa abantu bahuriye ku kintu kimwe cyitwa facturation ku bw'ibyago bisanzwe mu gihugu cyangwa se mu murwa mukuru atangiye kuba umurwa mukuru w'umugambi mubishaho kurwanya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yongeyeho ko rero adakeneye kwibutsa indi mitwe izwi yahavukiye harimo Alliance Fleuve Congo yavukiye Nairobi ku genekerezo rya 15 ukwezi kwa 12 2023. Iyi nama yanateraniye y'icyo gihe yongeyeho ko abantu bateraniye ari n'abantu bakumbuye aho bahuze cyangwa se bafite ibintu bahoranye bafite cyangwa batambuwe. Yakomeje avuga ko abantu babazwa no kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itangiye guhaguruka mu gihe nyamara igihe yari muri iyo myanya batakirimo nta kintu bakoreye igihugu. Yagaragaje imishinga banki y'isi iteganya gushoramo imari ibarirwa muri miliyari 8 z'amadolari. Agaragaza ko ingengo y'imari y'igihugu yazamutse ndetse ishimangira ko igihugu kiri gutera imbere. Nkuko rero bigaragaza ati urwitwazo rw'inama n'urwitwazo rw'amahoro ariko tuzi uruhare rwa buri umwe mu mateka ndetse n'ubu guhungabanya igihugu birakwiye ariko hari aho tutibeshya. Yakomeje yibutsa ko mu biganiro yatangiye i Buruseli Perezida Kisekedi yavuze ko mu bantu azaganira ahatarimo abantu batavuga umwanzi w'igihugu mu izina, bityo abateraniye i Nairobi nta mwanya bafite mu biganiro. Ati umwanzi ntiyigeze avugwa, bisobanuye ko iteka hari uburyo nk'ubwo bw'ubufatanyacyaha bw'abanyekongo bashaka kwifatanya n'ibikorwa byo gusenya ibyo twe turimo kubaka, kuko twe turimo kugerageza gushaka igisubizo atari icy'abanyekongo uyu munsi, ahubwo turashaka igisubizo cy'abanyekongo b'ejo. Inama ihuza Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yaganiriye ku mishinga itandukanye irimo kongera ubushobozi bw'urugomero rw'amashanyarazi rwa Inga ubu rutanga 1775 megawate, umuhoro wa Robito w'ibirometero 1300 by'umuhanda wa gari ya moshi uhuza Angola, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Zambia kugeza ku nyanja Atlantika n'ibindi. Nkuko rero bigaragara akaba rero bikomeje kugenda biganirwaho bijyanye n'ibigomba guhita bikorwa. Reka dukomeze tujye n'ubundi kubirabana n'ibiriko birabera mu gisagara cya Uvira. Umutama tubwira ibiri kubera Uvira byifashe gute Mutama? Kitwa deployment kiracyavuze ubuhuha mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Uvira. Nk'ubu turi kuvugana uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rukomeje kohereza abasirikare benshi cyane mu byerekezo bya hano muri Uvira, cyane cyane imisozi yahitwa Runingo, ariko bivugwa ndetse kandi byemezwa yuko ibi bice impamvu biri kudeployingwamo abasirikare intwaro nyinshi ziremereye nuko uruhande rw'igisirikare cya FARDC rwamaze kumenya yuko uruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 nabo ngo umugambi utoroshye wo kwataka uyu mujyi wa Uvira ngo bawugeze kure. Rero ibi kandi byamaze gucira amarenga uruhande rw'igisirikare cya FDN ndetse kandi n'igisirikare cya FARDC n'abafatanyabikorwa babo aribo bacancuro, byatumye icyitwa deployment zikomeje guca ibintu hano mu mujyi wa Uvira. Uvira kandi biremezwa ndetse kandi bidasubirwaho yuko buri muntu wese uzagira gutya agasangwaho icyasha cyangwa se akagira gutya agasangwaho ikosa ridasanzwe ryo gufatanya n'umwanzi ariwe M23 ngo azabihanirwa ku rwego rudasanzwe. Ku ikubitiro rero hari abaturage bagera ku 13 bamaze gufatwa hano mu mujyi wa Uvira ahitwa za Kavimvira bashinzwe kwifatanya n'umutwe wa M23. Ibi rero byateye ubwoba abaturage benshi batuye mu mujyi wa Uvira ndetse kandi bavuga bati kandi nyamara ubwo
ibintu bitangiye kugenda gutya umujyi wa Uvira wasanga ugiye kwataka mu buryo budasanzwe kandi bidasubirwaho. Uvira urabona yuko ibintu byamaze guhindura ndetse kandi urabona yuko ibintu byamaze gukomera ku rwego rudasanzwe. Nyamuneka ndakubwiza ukuri ko usenga sengera rwose ibintu bikomeje kubera hano muri Uvira ntabwo byoroshye, kuko abaturage benshi bahunze, abenshi bari guhungira hano mu gihugu cy'u Burundi. Hari abari gutambika muri no muhanda uva Uvira berekeza mu Bujumbura no muhanda wa Gatumba, abandi bari guhungira za Baraka hariya muri Fizi. Ariko urabona yuko abaturage babuze bacendetse kandi babuze nayo bamira nyuma yuko n'ubundi FARDC yatangije ibikorwa byo gukora operasiyo zo kujagajaga mu baturage bareba ibimenyetso simusiga bigamije kureba niba n'abufatanye bafitanye n'umutwe wa M23 kandi bijyana na deployment zikomeje gukorwa mu bice byinshi bitandukanye. Ndayo ngukororo ibi ni biri kubera mu bice za Uvira. Ni munyemerero amakuru yacu duhite tuyakomereza twihuse iwarikare. Mutama tubwira ibiri kubera warikare bimeze gute Mutama? Bikomeye cyane bikomeje kugaragara iwarikare ubungubu ibintu byanduye isura ku ruhande rw'umutwe wa M23 ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uruhande rwa FARDC ruri kuvuga ruti twebwe ntabwo dushaka yuko uyu mutwe ukomeje kwa advansa uva mu misozi y'Imweso werekeza mu byerekezo bya hano mu bice byinshi bya warikare, cyane cyane ino misozi yunamiye ahitwa centre ya Pinga. Ubu rero nyuma yuko n'ubundi FARDC amaze kubona yuko uyu mutwe wamaze kohereza abasirikare benshi cyane muri bice bijya hariya Peti Burayi Marimo ndetse no mu bindi bice bitandukanye, byatumye FARDC nayo ikomeje kugenda yohereza imisada abasirikare biganjemo abacancuro hano mu centre ya Pinga ndetse kandi no mu bindi bice bitandukanye bya hano muri warikare. Warikare yo ubu nta kindi kidasanzwe navuga kiri kuhagaragara ni cyitwa deployment mu misozi ya hariya Zanamiyanda ku ruhande rwa FARDC, ahitwa za Mutakato Taweza ni deployment mu misozi yegereye hariya mu centre ya Pinga, cyane iriya misozi ya Zabukumbirwa Fatuwa cyane kandi bikagaragara yuko n'uruhande rw'uno mutwe ku ruhande rwa Marimo Peti ndetse kandi no mu byerekezo bya Karembe hakomeje gukorwa deployment zidasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'abafatanya bikorwa babo. Kandi bikanagaragara yuko ku ruhande rw'uno mutwe nawo uri kuvuga uti mu gihe tutohereje abasirikare mu byerekezo bitegamiye teritwari ya Masisi cyane iriya misozi ya Karembe, FARDC ishobora kutunyuramo igafata iriya misozi ya Karembe Marimo, bikaba ikibazo gikomeye cyane yuko n'uyu musozi strategique witegeye teritwari ya Masisi, witegeye Rushuru, witegeye Nyiragongo, FARDC ishobora kuwubona ikaba yaba intandaro ikomeye cyane yo kutugabo ibitero mu bice byinshi bitandukanye twibwira yuko twacunzemo umutekano cyangwa se twafashe ku kigero kingana %100. Situation warikare urabona yuko ubwo bari bwinshi cyane ku ruhande rw'uno mutwe ndetse kandi urabona yuko ku mbaraga zidasanzwe ziri gukoreshwa ku ruhande rwa FARDC zikomeje kugenda ziyongera ku rwego rudasanzwe, kandi ibintu biri guca amarenga yuko intambara ishobora gukomera cyane mu bice bya hano muri warikare. Ibi ni biri kubera iwarikare rero kugeza ubu bikomeje kugenda bigorana. Mbere ko turi bugira ubereka tubanze tubabwiye ko aho AFCMR Deputy arafata abaturage baho bakomeje kwitwa nk'uko amakuru tugezo abivuga. Umutwe wa ADF ukomeje kuzaza abaturage b'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo twirwanayo abitaratabara muri territoire ya Rubero mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu itangazo ryasohotse ni mu ntangiriro z'icyumweru turimo. ADF yagabye igitero mu gace kitwa Mukondo muri Rubero yica abasivile. Ni igitero amakuru aturuka muri aka gace agaragaza ko cyahitanye abasivile 19 mu gihe abandi benshi bakomerekejwe. Ubundi kandi anamazu menshi aratwikwa binatuma abaturage benshi bahungira mu bice byizewemo umutekano nka Butembo, Vuyinga, Muyiba n'ahitwa Njipanda. Umusirikare wa FARDC ureba arera aka gace Colonel Areki Wewa yashyize hanze ubutumwa asabira abaturage baturiye aka gace ubufasha, anavuga ko abaturage basigaye nta kintu na kimwe bafite, akaba bakeneye ubufasha bw'ibanze nk'ibiribwa, imyambaro, ibikoresho by'isuku ndetse n'ubuvuzi. Umutwe wa ADF umaze igihe kinini korera mu bice bya Kivu y'Amajyaruguru, kabari rushinjwa ibikorwa by'ubwicanyi, gufata ku ngufu abagore n'abana ndetse no kwangiza ibikorwa remezo. Mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka 2025 ADF yabigabye igitero ku rusengero rwa Kiliziya Gatolika mu mujyi wa Komanda wica abantu barenga 45
ni mu gihe kandi no mu kwezi kwa gatanu y'umwaka yagabye igitero ahitwa Mayinkengo aho yishe abantu 20 harimo abagore 6. Ibikorwa byose byateye impungenge zikomeye ku mutekano w'abaturage muri aka gace ka Rubero. ADF n'umutwe wita watangiye mu 1995 mu gihugu cya Uganda, ukaba yarashinzwe na Jamil Mukuru, umuyobozi w'umutwe w'abarwanyi b'abayisilamu. Intego y'uyu mutwe yari uguhirika ubutegetsi bwa Perezida Yoweri Kaguta Museveni hagashingwa leta ishingiye ku mahame ya Kisilamu. Ni mu gihe muri 2019 ADF yemeye kuyoborwa n'umutwe wa ISIL cyangwa Islamic State, ukaba rero ari wo mutwe w'iterabwoba uyoboye ibikorwa byayo kuva muri icyo gihe. Ngayo nguko rero nibiri kubera i Rubero kubirebana na ADF. Reka twumve umutama tubwira muri operation uburyo bihagaze i Rubero bimeze gute. Ubu tuvugana ibintu byongeye guhinda isura muri Rubero, ibice byinshi bitandukanye nyuma y'imirwano ikomeye yabaye ku munsi w'ejo mu bice bitandukanye bya Rubero. Ubu ndakubwiza ukuri yuko abaturage batuye mu bice byinshi bitandukanye batangiye guhunga kandi bijyana nuko n'ubundi umutwe wa M23 ndetse kandi n'ihuriro ry'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo batangiye kudeployinga abasirikare benshi mu bice byinshi bitandukanye byo muri Rubero ndetse kandi n'ibice byinshi bya Butembo. Nk'ubu turi kuvugana rero ibice byinshi umutwe wa M23 wamaze kudeployingamo abasirikare ni imisozi yahitwa Kishambiro, Bikara, imisozi ya Masereke, Katero ndetse kandi n'imisozi yitwa Kimburu, utibagiwe Ruhunga, Makura ndetse kandi n'imisozi ya Muro, imisozi yegereye ahitwa hafi ya Cyondo neza cyane ndani hegereye parike ya Virunga. Ibi kandi bikavuga yuko biri gukorwa cyane ku ruhande rw'uno mutwe mu rwego kugira ngo baburizamo ibitero biri gutegurwa bidasanzwe ku ruhande rwa FARDC bigiye kugabwa biturutse ahitwa Butembo mu byerekezo bya Bituhe, Bunyuka, Marepe, Maboya, Mahungu ndetse n'ahitwa Kabasha mu byerekezo byahariya muri Butembo. Birasa naho byongeye guhinduka ndetse kandi birasa naho byongeye gukomera cyane, aho bivuga yuko noneho ngo ibitero biri gutegurwa ku ruhande rwa FARDC ngo ni ibitero bigomba kugabwa icyitwa Wazalendo kitarimo ndetse kandi hagaragaramo icyitwa Hibu Special Force y'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse kandi n'icyitwa abafatanya bikorwa babo. Butembo, Rubero nuko situation ihagaze. Imyiteguro ni yose ku ruhande rw'umutwe wa M23 muri Rubero ndetse kandi imyiteguro ni yose ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa M23 mu bice bya hano muri Rubero. Kirungu, Kitara, Karungwe, Muheta, Katongo, Gomba, Kitu byamaze gukurwamo abawazarendo bose. Abenshi muri bo bamaze gushyiramo, hagaragaye ibimodoka byinshi bihetse abawazarendo hano ku muhanda Uvira Bujumbura, umuhanda witwa Gatumba uri mu majyaruguru y'ikiyaga cya Tanganyika. N'abawazarendo bamaze gukurwa muri ino misozi navuze haruguru, Mwange, Kayaja, Munanira, Shenge, Kirungu n'ahandi hatandukanye, nyuma y'uko abawazarendo ngo zakomeje kugenda zigaragarwaho n'ibikorwa bibi. Ibi kandi bikozwe nyuma y'ubufatanye bukomeye cyane hagati y'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'igisirikare cya FARDC ngo kugira ngo hongererwe ubushobozi n'imbaraga ku ruhande rw'abawazarendo ngo kugira ngo bagegeze kuba barwana ngo n'icyama cyama 23. Ibi ariko nubwo biri gukorwa imisozi ya za Kisozi, Rubarika, Ruvungi mu nkengero z'umujyi wa Bukavu biravuga ndetse kandi biremezwa yuko uyu mutwe wa M23 ngo ukomeje kohereza abasirikare benshi cyane higanjemo ng'abakomando bateguye mu kugaba ibitero ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC mu bice bahereremo bya Runingo, Kawezi n'ahandi hatandukanye. Ariko nubwo biri gukorwa ntago nabura kukubwira yuko n'imisozi ya Kawezi, Runingo nayo iri koherezwamo abasirikare benshi cyane ku ruhande rwa FARDC. Ibi rero ni ibiri kubera mwabiriya bice by'Uvira. Ni mu nyemere dufungure page tujye mu Minembwe naho mutama tubwira ibiri ko biragenda biba, aho kugeza ubitangazwa ko naho imyiteguro igeze ku rwego benshi batigeze batekereza. Mu Minembwe bimeze gute mutama? Kanya turi kuvugana Iminembwe byahinduye isura ndetse kandi byakomeye cyane. Uruhande rw'igisirikare cya FARDC rwongeye kwigaragaza ku mirongo imwe ku rugamba mu buryo budasanzwe kandi budasubirwaho, aho bivuga yuko mu misozi myinshi itandukanye FARDC yongeye gukora buri kimwe
cyose gishoboka kugira ngo igabe igitero kidasanzwe ku ruhande rw'ama 23. Ni nyuma yuko uyu mutwe w'ama 23 wakomeje kugenda usatira imisozi itandukanye yegereye hariya za Mwenga ndetse kandi n'imisozi yegereye hariya Ishabunda mu bice byinshi bitandukanye. Ubu rero ahitwa Ikamituga Iminembwe urugamba rwabaye ihurizo. Urugamba rwongeye kuba icyitwa Maragasa kuko biravuga yuko FARDC yagabye ibitero bidasanzwe iturutse mu byerekezo bya Minembwe ahitwa Fizi, aho bivuga yuko abasirikare bagabye ibitero baturutse mu byerekezo ahitwa Maza ndetse n'ahitwa Bitumba no misozi ya za Mayamoya, ngo bakazamura imisada y'abasirikare n'ubundi baje kwisanga bari mu misozi ya Kamituga mu birometero navuga yuko atari bike ariko nanone atari birebire cyane kuko bivugwa ndetse kandi byemezwe yuko iki gitero FARDC yagiteguye mu buryo bwo kugira ngo yirengeye cyangwa se yirwanire, kuko uyu mutwe wa 23 wafashe ibice byinshi bitandukanye byegereye hariya Zanzibira ndetse na Mwenga, aho ubona yuko umusozi wa Kamituga uri strategique bashaka kuwambura uyu mutwe muri iriya misozi ya Minembwe ndetse kandi bikaba no kugaragara yuko ahariya mu misozi ya za Arimba ndetse n'ahandi hatandukanye mu nkengero za Mwenga ndetse no Mwenga ubwayo icyitwa FARDC ikomeje kurwana urugamba rudasanzwe rwo gukura uyu mutwe muri bice, ariko bikavuga yuko bishobora kuza kugorana cyane ubonye abasirikare b'ama 23 ngo bari kurwana urugamba rumeze nkaho ari urugamba rwo kuba rwose bari butanga ikiguzi cyose gishoboka cyane cyane ngo cyo gutsinda FARDC, nubwo FARDC ubona yuko yagarukanye ingamba zidasanzwe zo gukoresha FDNB ku mirongo imbere ku rugamba. Nibiri kubera mwabiriya bice zo muri Minembwe ni mu nyemerero page y'amakuru yacu twihuse cyane tuyikomereze n'ubundi muri territoire ya Rucuru, agace kahereyemo imirwano kuri ubu ngubu bivugwa ndetse binagaragara ko gashobora kuzana ko kubisibaniro ry'imirwano mu gihe atagira igikorwa. Rucuru bimeze gute Mutamu? Imirwano yongeye gukomera ndetse kandi imirwano yongeye muri Rucuru rero amakuru ahari gato mbere ko tumuha umwanya wiramvuye, biravugwa ko hari gutangirwa n'imyitozo ikomeye ibishobora kuza gutuma n'ubundi urugamba rushaho gukomera cyane. Mutama wakomeza. Rwanda yongeye kumenetse kandi yongeye guhindura isura hagati y'icyama cyama 23 ndetse kandi n'uruhande rwa FARDC muri Rushuru. Ni nyuma yuko 23 yari yaramukiye mu cyitwa deployment cyangwa kuzana abasirikare hariya za Rwamarehe ndetse no misozi ya za Karimbo, ariko aka kanya turi kuvugana biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko ahitwa za Kinyambuhu, Burego, Buzingo ndetse no mu tundi duce twegereye ikiyaga cya Edouard biremezwa yuko uyu mutwe wabyukiye muri operation zidasanzwe nyuma yo kumenya yuko ibice byose bitangatanzwe n'ikiyaga cya Edouard by'umwihariko iriya misozi ya Zabwera ndetse n'utundi duce dutandukanye. Uyu mutwe ngo wamenye amakuru yuko FARDC yamaze kwashyitsa abasirikare mu buryo bukomeye ndetse kandi bw'ibanga bidasubirwaho. Rero ubu imirwano yibasiye uduce dutandukanye twa Rwamarehe ndetse kandi n'udusozi twa Burengo. Ni nyuma yuko kandi iyi misozi ya Burengo uyu mutwe hafi yaho muri ya misozi ya za Kiyenzi, Ishasha n'ahandi hatandukanye hafi y'umupaka w'igihugu cya Uganda n'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, uyu mutwe wari waramukiye muri deployment zidasanzwe zo kohereza abasirikare bavuye hariya za Kashesh mu byerekezo byegera hera za Ishasha, Kiyenze baberekeza za Buzingo ndetse na za Rwamarehe. Ubu rero imirwano yahinduye isura nyuma yuko udusozi twitwa Rwamarehe, Buzingo bivuga yuko aha hari haramaze gushyitwa abasirikare b'abawaziretse kandi n'aba FDLR benshi, bikavuga yuko rero aba ari bo bakomye mu nkokora ku rwego rudasanzwe uruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe wa 23, aho bivuga yuko kandi ngo imirwano uretse kuba yagaragayemo wazarendo ngahubwo yagaragayemo n'abasirikare ba FARDC. Bivugwa yuko rero uyu mutwe wahise unohereza abasirikare benshi cyane mu misozi ahitwa za Kivungira, ahitwa za Mabenga, Busagiri n'ahandi hatandukanye kugira ngo icyitwa Rushuru bakirinde, kuko bari gukeka yuko ngo FARDC ishobora kuba ifite gahunda yo kumanura abasirikare benshi cyane iberekeza za Nyarutembe ndetse no misozi yahitwa za Rubugururi n'ahandi hatandukanye za Kivungira na za Kisaro muri Rushuru, nyuma yuko FARDC ngo iri gushaka kurwana mu buryo bukomeye kandi budasubirwaho bitewe n'imbaraga zidasanzwe bazanye hano muri Rushuru. Nibiri kubera rero mwabiriya bice by'Irucuru, ndagira ngo duhite dukomeza n'ubundi tuje Warikare naho nkuko mubiziro banywanya amazi iminsi naho hagaragara ihungabana ry'umutekano ku giti gira intangere, nkuko rero Mutama ari buze gukomeza bitubwira Warikare ntabwo ibintu ari sawa, ibintu bikomeje kuba shambaride. Warikare bimeze gute Mutama?
byongeye kubihuriza ndetse kandi byongeye gukomera cyane nyuma y'uko FARDC yongeye kugaba igitero ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu misozi y'Iwarikare nk'uko amakuru ari guturuka Iwarikare. Ibintu byongeye kuva ihuriza ndetse kandi byongeye gukomera cyane. Ubu turi kuvugana imirwano yongeye gukomera cyane mu bice bya Warikare ahitwa Busisi, niho urugamba rwongeye guhinamira ndetse kandi niho urugamba rwongeye gukomera cyane. Ni nyuma y'uko umutwe wa 23 bivuga y'uko hari abasirikare bari bamaze gukura ahitwa za Masingu ndetse no mu byerekezo bya Musenge ukabazamura ahitwa za Mikoro na Itebero. Abangaba ngo yari ifite gahunda yo kubazamura mu byerekezo bigana ahitwa za Busisi ndetse n'ahitwa Inyenzira, ariko ngo igisirikare cya FARDC kimenye amakuru akomeye cyane yuko uyu mutwe uri gutegura ibitendo bidasanzwe ndetse kandi n'intambara idasanzwe muri ibi bice. Biravuga ndetse kandi biremezwa yuko aricyo cyatumye uyu mutwe ugira gutya ndetse kandi ugira gutya ukagabwaho ibitero simusiga n'uruhande rwa FARDC ku basirikare baturutse hariya za Mubanda. Bivuga yuko abenshi muri bo hari higanjemo abacancuro. Bikanavuga yuko kandi ibi FARDC bikoze nyuma yuko hari abasirikare benshi bari batangiye gukurwa za Mpofi, Kigoma, Ishunga bamanurwa mu byerekezo bya Zataweza berekezwa neza cyane ndani mu isantere ya Warikare nk'uko amakuru ari guturuka ku mirongo ku rugamba. Urugamba rwakomeye ndetse kandi rwabaye ihurizo muri Warikare. Aka kaya turi kuvugana ariko nubwo imirwano yakomeye ndetse kandi yabaye ihurizo hari za Nyasi ndetse na Busisi, biravuga ndetse kandi biremezwa yuko FARDC igikomeje kwerekeza kudiployinga abasirikare ahitwa Karushi, Rukisa hafi y'umuhanda Route Nationale 501 ndetse n'ahitwa za Burindu mu byerekezo bya Warikare mu barasirazuba bwa Warikare. Nk'uko amakuru ari kuvuga yuko FARDC yo ikomeje gutanga igishoka cyose byaba ari igitambo cyo kugaragaza yuko ishaka kurwana ndetse kandi no guhatana mu buryo budasubirwaho kandi biri kugaragara ku rugamba. Nibiri kubera rero mwabiriya bice tudatinze bumvikana n'ubundi mu bice byegera hangahi Rubero, naho urugamba rurakomeye kandi rurakomeje. Mutama, Rubero bimeze gute? Kanya turi kuvugana iminembwe byahinduye isura ndetse kandi byakomeye cyane. Muratubabarira ni Rubero yongeye gukomera ndetse kandi imirwano yongeye guhindura isura mu bice byinshi bitandukanye bya hano muri Kivu ya ruguru, cyane cyane mu misozi y'Rubero. Ni nyuma yuko FARDC ku munsi w'ejo yagabye igitero ku ruhande rw'umutwe wa 23 mu byerekezo bigana za Arimbongo ndetse kandi no mu bice byinshi bitandukanye byegereye Arimbongo. Cyane cyane bivuga yuko imirwano yakomereye mu bice byinshi byahariye hafi y'umuhanda Route Nationale 5 uva Rubero werekeza Arimbongo. Birumvikana yuko ari ku muhanda Rubero Musenene ugana za Kimburu ndetse n'imisozi yegereye ahitwa za Balonge utibagiye Kamukahere. Ubu rero turi kuvugana imirwano muri Rubero biravugwa ndetse kandi biremezwa yuko yagaragaye mu gace kitwa Katiri ndetse n'ahitwa Shondo nk'uko amakuru ari kuvugwa. Ngo nuko ku ruhande rwa FARDC abasirikare bagabye igitero ari abaturutse ahitwa Busese baza guhura hamwe n'abasirikare b'umutwe wa 23 baturutse Uhevi, abandi bazamuka mu byerekezo bigana za Masereke bahurizamo hamwe n'uruhande rw'abasirikare ba FARDC. Ngo urugamba ruza gukomera cyane ahitwa Katiri ndetse n'ahitwa Shondo nk'uko amakuru ya Rubero akomeje kugenda atugeraho yuko urugamba rwakomeretse kandi rwabaye ihurizo. Ibi bibaye kandi nyuma yuko FARDC ikomeje gukora kimwe cyose gishoboka kugira ngo igabe ibitero ku ruhande rw'uyu mutwe wa 23 mu bice byinshi bitandukanye byano muri Kivu ya ruguru, mu bice byinshi bitandukanye bikomeje kuberamo imirwano idasanzwe ndetse kandi imirwano ikomeje kugenda ikomera cyane uko umunsi ugenda uza haza undi. Ashyamba n'ibihuru bihegereye uyu mutwe wari ufite abasirikare bamaze iminsi baradiployinzweyo, bikavuga yuko ariyo mpamvu urugamba rwa hano muri Warikare cyane cyane muri misozi ya Kabamba na Musenge mu byerekezo bigana ku muhanda hafi ya Route Nationale 501 mu byerekezo bigana za Itebero ndetse na Kasindi. Biravuga yuko byemezwe yuko ndetse n'abawazende bari muri no misozi bagejeje kwa Divansa bigira imbere gato ku muhanda Route Nationale 3 bagana Kabamba n'ahitwa Musenge, ariko operation bari bateguye ngo uruhande rwa FARDC aba operation commanders bagahita babahamagara babwira bati mube muretseho gatoya twamaze kumenya amakuru yuko hari imisada y'abasirikare bagiye guturuka ahitwa Makongorano no mu byerekezo byegereza Kirambo. Ibi rero bishobora kuza kubakoma mu mwokora mukaza kwatakariza abasirikare benshi. No ku rugamba rw'Warikare kuri no munsi rwiriwe, ariko biravuga yuko mu masaha make tuza kubona intambara ikaze cyane mu bice bya Warikare itandukanye niyo turi gutekereza kakanya. Ndaye nguko rero nibiri kubera Warikare, reka dukomeza amakuru yacu tubanze tubabwira ibiri kubera Rucuru, mbere ko turi buze kujya no muri Side Kivu tukaraba ibyo Umutama agenda tubwira biri kugenda biba.
kuri uyu wa mbere wo ku itariki ya 13 Gitugutu 2025 mu midugudu myinshi yo muri Groupement Bukombo muri territoire ya Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru habera imirwano ikaze hagati ya FUC ndetse na Wazalendo na FARDC nkuko amakuru tugezo ngaha abisigura abagaragaza ko ibintu bikomeje kujya ku rundi rwego rutandukanye n'urwo twari tuzi. Bikaba rero ibi byabaye bibi cyane imbere y'amaso y'abaturage. Amakuru avuga ko iyi mirwano yatangiye kuva ku cyumweru gishize yibanze cyane mu midugudu yitwa Mishango, Kanyati, Kibwe, bituma abaturage bahunga buhoro buhoro berekeza Bukombo centre no mu yindi midugudu bituranye. Nkuko amakuru agera mu itangazamakuru bivuga no kwimirwana ikaze yatumye abahapfa abasivili benshi, bituma abantu babarirwa mu magana bahunga ingo zabo. Amazu menshi yaratwitswe kandi muri utu duce bikaba bitoroshye ahitwa Buuma, ahitwa Munguri n'ahandi hatandukanye. Byongeye kandi abasivili bagera kuri 20 bishwe ku wa gatandatu igenekerezo rya 12 Gitugutu ahitwa Iruza muri Groupement ya Tongo n'ahitwa Mushababwe muri Groupement ya Bukombo uko amakuru abitangaza abivuga, ariko umubare w'abapfiriye aho nturamenyekana bitewe nuko inzego zibishinzwe zitarabasha gushyira hanze ibijyanye n'aya makuru. Sibye Bukombo na Tongo, imijyi irimo Rukweti muri Masisi n'ahitwa Kibati Warikare nayo rero uyu munsi yabereyemo imirwano hagati ya Wazalendo ndetse na M23. Wazalendo bahanga bari bayobowe n'uwitwa Jean Marie Bonne wa NDC na Gideon Mwisha. Bikaba rero bivuga ko ibi bikomeje kugenda biba bibi cyane, urugamba rukomera. Reka duhite tujya muri Sud Kivu twumva umutama tubwira ibiri kubera Bukavu twerekeza Uvira turebe uko bimeze. Mutama tubwire. Bwana munyamakuru nongeye mumenyeshe yuko ikitwa Uvira aya masaha turi kuvugana imisozi y'umuhanda route nationale 5, imisozi itandukanye y'umuhanda route nationale 2 ikomeje kugenda yoherezwaho abasirikare benshi cyane mu misozi y'Uvira. Ubu turi kuvugana imisozi yahitwa za Kawezi, imihanda yitwa za Runingo mu byerekezo bigana za Bukavu ndetse mu marembo atandukanye y'umujyi wa Uvira ndetse na Bukavu biremezwa, ndetse kandi mu bimenyetso biri kugaragara yuko FARDC ikomeje kugenda yoherezamo abasirikare. Bikemezwa yuko kandi uruhande rwa FDN rwahawe ibwiriza rikomeye ryuko mu gihe gitoya bagomba kugaragaza imbaraga zabo zidasanzwe zuko ngo aho imisada y'abasirikare baba M23 bari guturuka cyane cyane hariya hafi ikibuga cy'indege cya Kavumu ndetse no mu byerekezo biri strategique cyangwa aho M23 ishobora gukoresha igaba ibitero kuri no mujyi wa Uvira. Bari kubabwira yuko abarundi bagomba kurwana igishoboka. Kisekedi ngo yamaze gutanga ibwiriza ryuko yemeye gutanga ikiguzi cyose gishoboka kugira ngo ibi bice biri strategique abarundi babirinde, ngo kuko babona yuko mu gihe byabitarinzwe n'abarundi ngo ubundi muntu wese waharinda nta kintu byamumarira. Bikavuga yuko rero ariyo mpamvu imisozi yahitwa Kihande, bwana munyamakuru, imisozi yahitwa Kingwengwe aka kanya iri kuzanwamo abasirikare, ariko nyuma y'imirwano yabereye ahitwa Ruburure mu masaha ya mu gitondo biravugwa, ndetse kandi biremezwa yuko ahitwa Rubarika hamaze kuzanwa abasirikare bavuye ikamanyura bama 23. Bikemezwa yuko mu gihe iriya misozi ya Kingwengwe n'imisozi ya Kihande ndetse na Runingo n'ahitwa Kiriba haba hari koherezwa abasirikare hafi y'umuhanda route nationale 5. Uyu mutwe nawo kohereza abasirikare Rubarika n'ahitwa Bideka hafi ya biriya bice bya Ruvunji. Bikemezwa yuko mu gihe gito tugiye kubona imirwano ikomeye cyane hano hafi y'uno muhanda route nationale 5 uva muri Bukavu werekeza muri Uvira. Bwana munyamakuru, ubu icyo twavugana kidasanzwe nuko abarundi nakubwiza ukuri ko bari kohereza abasirikare mu byerekezo bigana n'ubundi kuno muhanda route nationale 5 uva Uvira werekeza Bukavu. Ngayo nguko rero ni ibiri kubera hariya kuri axe ya Uvira. Reka tujye ni Masisi nawo Mutama akomeza tubwire bizaho. Mutama tubwire ibyo Masisi. Kidasanzwe nakubwiza ukuri ko cyagabwe n'uruhande rw'igisirikare cya FARDC ahitwa Kadahandwa, ariko ni imirwano yaje gukomera cyane ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no ku ruhande rw'abafatanyabikorwa babo, kuko bivuga yuko iyi misozi itangatanzwe n'agasozi kitwa Kadahandwa ni imisozi yegereye cyane iriya misozi y'Iminova, ni imisozi yegera hariya kwa Burora. Bikavuga yuko ibi byakozwe n'abawazalendo, abenshi muri bo bacengeye baciye muri ariya mashyamba y'Ikarehe bazamuka muri ya misozi ya za Kivanga, bazamuka n'ubundi
biri ku mihanda itandukanye byaba ari kuri no muhanda RP 1013 uva hariya za Kare uzamuka mu byerekezo bya Minova. Aba rero ngo nabaje biyambariye imyenda ya gisivile bazaguriramo hamwe n'abari basanzwe mu byerekezo bya hariya za Kadahandwa. Bwana munyamakuru rero ngo ibintu byaje gukomera ahitwa Kadahandwa, nubwo bivuga yuko umusada ukomeye cyane w'abasirikare ba FARDC waturutse muri byerekezo byaraza Kadahandwa, ngo bivuga yuko uyu musada wari w'abasirikare bake, akaba nayo impamvu urugamba rwa hano za Kadahandwa rwaje kunanira cyane uruhande rwa FARDC, kuko intego bari bafite kuri uno munsi yo kwigarurira uduce twinshi byaba muri Kivu y'Amajyepfo, Kivu y'Amajyaruguru, aha cyane hano Kadahandwa, dore yuko bavugaga yuko iriya misozi ya hariya kwa Burora, kuri ya bikuyi byo kwa Burora, iriya misozi itandukanye yegereye n'ubundi hariya muri teritwari ya Masisi mu duce twinshi dutandukanye, biravuga yuko uruhande rwa FARDC rwagejeje kurwana mu buryo budasanzwe ariko budasubirwaho, ariko bikemezwa yuko impamvu urugamba rutaje kugenda neza muri no misozi yahitwa Kadahandwa nuko ngo FARDC ku ruhande rwayo ngo yakoresheje abawazendo cyane, ngo kuko niwe yera deployinze ndetse kandi abari basanzwe muri misozi za Kadahandwa, nkuko amakuru ari kugenda aturuka ari mu misozi ya teritwari Masisi by'umwihariko ari Kadahandwa, urugamba rwaje gukomera ndetse kandi rukaba ihurizo ku rwego rudasanzwe. Nibyo rero ni ibiri kubera muri ibi bice. Reka dukomeze amakuru yacu n'ubundi tujye mu bindi bice n'ubundi bikomeje kugaragaramo ihungabana ry'umutekano, tujye i Rubero naho mutama tubwira ibyaho, dore ko kuri ubu ngubu ibitangazwa ndetse n'ibimenyetso bihari turi kugenda twakira biragaragaza ko urugamba ruri kwitegurwa bidasanzwe. Reka twumva tubwira ibya Rubero. Umunyamakuru najya nkwibutse yuko ahitwa Kirambo hejuru y'icyaga cya Edouard mu merekezo yahitwa Rubero. I Rubero ikitwa urugamba rwaje gukomera cyane mu misozi y'Ikirambo. Aha Kirambo rero nagira ngo nkwibutse yuko ari igice kiri strategique, uhavuye wawerekeza muri ya byerekezo bya Kavinyonge, uhavuye wawerekeza muri ya byerekezo bigana ahitwa Zambungwe, hariya umutwe wa 23 maze igihe uhanganamo n'igisirikare cya FARDC ndetse kandi n'abafatanyabikorwa by'umwihariko FDNB, nahitwa Burambo bivugwa byemezwa yuko uruhande rwa FARDC bagabye igitero bagamije nibuza kureba yuko imisozi cyane cyane iri strategique cyane iriya misozi ya Uhevi, ibi byerekezo byegere icyaga cya Edouard, haracyari urugamba rudasanzwe ndetse kandi n'urugamba ruri kugaragaramo ishyaka ridasanzwe ku ruhande rwa FARDC ndetse kandi n'urugamba rugaragaramo imbaraga zidasanzwe ku ruhande rw'uyu mutwe wa 23 nkuko amakuru ari guturuka ku mirimo ku rugamba. Ibintu bikomeje kuzamurese kandi bikomeje kugenda bikomera cyane. Bwana munyamakuru, uko urugamba rugenda niko benshi bari kwibaza batise ibintu birarangira gute ko tubona impande n'imande ibintu byakaze ndetse kandi bikomeje kugenda bikarata uko umunsi ugenda uzaza undi. Niko kandi nanone nakubwiza ukuri ko icyitwanga bacancuro ku rugamba rwabereye ahitwa Burambo. Nyamuneka bwana munyamakuru najya nkubwiza ukuri yuko ngo ibintu byakomeye muri no misozi yahitwa za Burambo, ngo kuko ikitwa umunyekolombia ikitwa umunyargentine yongeye kugaragara rwose ngo ari gukoresha izino mbunda z'abasnipers, kuko bivuga yuko abagabye igitero hano mu misozi y'Iburambo ngo nabaturutse muri ari amashyamba ibeni, nkuko amakuru ari gutuka ku mirimo ku rugamba. Urugamba rukomeje kugenda rukomeretse kandi ruri kuba ihurizo uko umunsi ugenda uzaza ni bwana munyamakuru.